umuhanzi Karebu akaba ari umuhanzi wagaragaye muri gospel mu ndirimbo zo kuramya Imana. Ubu ngubu akaba amaze gukora igitaramo aho yari afatanyije na Praise Team n'abandi bapasiteri batandukanye. By'umwihariko akaba afite byinshi cyane muri uyu mwaka wa 2023. Akaba afite gospel, injyana yo kuramya, akaba afite indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza. Akaba rero afite channel bita Burakeye TV, akaba ariho mwasanga ibihangano byiwe. Aho rero niho mushoboye gusanga ibihangano byiwe. Akaba ari umuhanzi rero Karebu Ntizaduhana uvuka i Rusizi Cyangugu. Akaba yarize ku kigo bita Iyaventendezi, akaba ari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hakaba hari indirimbo rero afite yakoranye n'umuhanzi bita Israel. Israel akaba ari umuvukanyi wiwe. Iyo ndirimbo rero nayo bikaba igitegerejwe, ikaba igiye kuzasohoka, ikaba izanyura kuri channel bita Burakeye TV. Mukaba mwakora subscribe kugira ngo muzabashe kubona iyo ndirimbo yiwe. Ariko data ngenamenye ko